legend at all from Bosumi Bebreni. It's very unfortunate, it's a legend. Ekofi. But I change some nadi, I be brave. I am a yepa and I hope say ye papa nom, ye nuanom me manom. You are taking something from this thing now air costono. Which will say being polygamous no. I will say and shada and fabiama because one say legend the co. Legend the osenka wo kwe ye hwa na chin semina kwa ye na yire panyi na yire ketwa na yire panyi na yire ketwa. Obia so on squad. Ya maame ma sewa e won squad a omoba so hia no so sister bi die otimi kwan sister ni timi kwan na me amete echi na ma bre ama no ohun ansa na Odo Broni mama me Odo Broni so won squad a omo so timi ba Odo Broni squad ne so timi kwan ohun but mesrem we rade din mu two teams na me pa mo chow we rade din mu if not for anything but for legend ni sekinti mesrem pa me pa mo chow let peace prevail me pa mo chow no matter ni pa wo support no. There was a time abusuan pan ka say Odo Broni onim no but say abusuan pan ya ba be ka say ni hwehwe mu kire say Odo Broni so illegal wife nti no ya be sremo mo amoku no aware no wankwaji bitrensa nya na woje ye sremo a yenti abusuan pan ya no masem na akoma entodwo wate yenti mba bede wo dia se mebusa na mehunu mu so mebusa ya mehunu mu no ye hu sampa akwai na ho ade okay nti akwai na ho ade kura na still me hu mampanyi na me nkwa ahemfie ene mpanfo nkasa akra me tumi fa metudwa okay because mampanyi ubehunu obetumi asna de ze bia sa ata me my program bi me nya ho anase enti me nkasa dina me kan che se me call nre ya enre edwai a me call ya me dia to nanim a ye hu se date e pese ye bibia ma hu enam dia betudwa enti me ntumi hu Ghana fo se me ka se me ko hwehwe mu na me nya hwehwe mu hwehwe eno ne so matem didiem eni edidi matem nanso so nyankopon ene na anam mu nyina abusua on sa wa sokura abusua na uka hu bibi ko na adi ka be ka se wonim no wa hu na me bufu paye wa hwe on efe ti mesremu a menya sure se Odo ni mu anka the two women no one omu nson kwala wom for the sake of kwala ne cra sanity nti ba mo chwate because they say ye no mate say mama say wa at the junction atoso say enka emma so ne ade besremu mama madam mama me so na mu ate sister pen Odo Broni me so na mu ate mo ntwa so why nti in junction na ye di ato aye esu mo be ya jollof minister jollof kakra obedi ewo kumase ayi ase na ebebo na nadwomo wo ho be ya maami ode adoa kakra ba abesa na ebebo no yesremo a se ekutu mo manenye fe why bibia ni aye o ha ma mo mienu nyina we are here for you